Kalau pakai tua, all makan kuda baik dan tua apa ku? Tapi lebih Saya lagi nunggu di sana. Aku lagi capra kayak gini bikin manirin lah kata. Manirin lah. Oh. Yang kata tidak banyak. बाइक शोरूम रो मैकेनिकल आवे नाम करे आपण स्क्रीन रो कसला पडन किती होय ठीक काय स्क्रीन रो चा एठी उठ ଆମର ସେଇ ଗାଡିଟା ଆସିଯାଉଛି ମୁଁ ବାଳରେ ଭଣ୍ଡ କଥା କହନା ଦି ଓ ପାଉଚି ଶୁଣେ ବଚି ବାକୁ ହେଲେ କେତେ ଦୁଃଖ କେତେ ଝଡ଼ ସହି ଯା ରେ ଭାଇ ହଁ सब बने तो छाड़ी आओ ହଁ ଠିକ ଅଛି पैसा तो नहीं सब फसेও पड़े लेट्स फॉलो मी জনম দোষনা করম দোষ সময় দোষনা ভাগ্যর দোষ भाई साइकिल बने दे तो दियो ପଇସା ଦିଅ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆଣିବି ହଉ ଠିକ ଅଛି ନେ 지금 পয়সা আনতে নি সন্ধ্যা হয়ে জনম দোষনা করম দোষ ভাই সাইকেল ହେଇଛି ହଁ ନେଇଯା ତମ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ କଣ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ମୁଁ ସାଇକେଲ ବନେଇଲା ପଇସା ଦେଲାନି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଆସିବ ବୋଲି କହିଲା ଆରେ ତୁ ପରା ଗୋଟେ ଓଲାଟା ଏ ଭାଇ ତୁ ମତେ ଉଲ୍ଲା କହିପାରିଲୁ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଡକ୍ଟର ହବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ରେ ହଉ ଶୁଣେ ମୋ ବାଣୀ देखा दे पूरे टंका दे हे प्रभु देखा दे पूरे टंका दे देखा तो मिली बनी तू तो भारी बिजी टंका तो कमेइबा मुहेरे एते इजी मु कंपाउंडर का जाउची सेसला कंपाउंडर काढिया पडियो जेतरा खर्च होचे तू दाव काढे हां ठीक अछि ए मोर परदेसी बाबू
ଶେଷରେ ଡକ୍ଟର ବେଶୀ ଭକ୍ତ ବଦଳ ଦେଖିଲାଣି ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଡକ୍ଟର ସବୁ ସମୟ ଲୁଟି ନେବାକୁ ପଡିବ ସବୁ ସମୟ ଆଜି ହିଁ ଲୁଟି ନେବା ଜୟ ସୁମିଳିଆ ଜୟ ସୁମିଳିଆ अच्छा तुमर बेपार बाणिज्य किपरि चलछि हाँ सेमती गोटे चलती हम कंपाउंडर चोरडा करने पड़े बाबा मु तुमको आशीर्वाद करूची अध घंटा पर गोटे पिलाटा आसीबो तबे ताको कंपाउंडर रखिले तमर उन्नति होई बाबा बसा आसु जय करना गुरु आलू ले ले कीड़े ले ले किया ले ले कद्दू ले ले अदरक नमस्कार सर कौन मास्टर मु कंपाउंडर जाऊ सर बाबा ठीक कहल फेसबुक रो प्रेम मोर प्रेम नुहे से दिला जहर रे आसी रहिला से मोर घरे आसी से प्राइवेट जागा रे अपनी फेसबुक रो प्रेम मोर प्रेम नुहे नमस्कार नमस्कार कौन होला तमे कहबो ना मु कहबी अरे कौन है पुओ तमे कहू ना अरे दिनटा दूरता रखी केमी प्रेमर पति तमे कहबो ना तमे डॉक्टर ना को डॉक्टर अरे कौन है पुओ तमे कहू बोला आदिवासी प्रश्न नेक्स्ट पर्सन क्वेश्चन नंबर 2 हाजिर हो सुनो ये सिंगर पड़े जो बाहर के खला तो सिंगर पड़े जो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 हेलो प्रेम बायाणी तो चौबन ठाड़ ठाड़ देखी लागे गोड़ माड़ संभाली रखी थालो ता कोरोना तुम नहीं जाइन तो जेटो सही नहीं जाओ हां सर ठीक है जागा रे आउ कहा ठीक है मुझे जाने कॉपी दूं से जागा रे आउ कहा टाटू तारो प्राइवेट ठीक है सर ठीक है तो खासी दे डॉक्टर की बतानी तौर पर अपन कौन टेस्ट करथिले की और की जे तो
ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ବାହାରିନି। ଏଥର କହିଲେ ଡକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ ଏখানে কোন মুখ্য ডক্টর ডক্টর କୁ ଜାଣ ଡକ୍ଟର ଦେଖୁন ମଜା ଠିକ ବାହାରିଛି। পেশেন্ট নাম্বার 3 হাজির হও। ସାର୍ ସେଇଠି ବସିଥାନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମ ଡକ୍ଟର ସାର୍ ଆସିବେ। ওকে ওকে নো প্রবলেম। নমস্কার, আপনারা জিম করছি মোর সামনে সামনে টিভি আপনারা দেখুন এই ডক্টর সাহেব অপরাধ অপরাধ এই তো কি মধ্যে সেই বুড়া রোগী করলে এই রোগী কোন দিকে করবে আজ ডক্টর ডক্টর বা পারে ডক্টর কোন হয় ডক্টর সাহেব যে বুড়া বুড়া করে আপনার আসলে ব্যক্তিগত করিয়ে আপনারা কমপ্লিট করেছেন। আজ্ঞা হ্যালো রাম লাইব্রেরি স্যার জড়ি খেলা দিবেন মই কি শুনছি। দেখুন এই ডক্টর দিবেন মিছা কହୁছেন দেখুন এই ডক্টর একটা বসেন কোন এ আরে ভাই দেখুন এই তাবারে ডক্টর সাজিয়ে দে ডক্টর সাজিয়ে দে তাবারে ডক্টর অফার যাইছি আসুন গাড়ি ডক্টর সরি কিছু আমার কথা ডক্টর ভালো না খারাপ ডক্টর লাগে ভালো দেখুন এই কিন্তু এই লোক এই রুটিন থাকি দেখুন এই কথা কিছু মিছ কথা বলছেন এই ডক্টর কম্পাউন্ডর আগে পানি হয়ে কাটুଛନ୍ତି আর দেখুন দেখুন তো আজ্ঞা ମୁଁ ସେଇ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଥିଲି। ନମସ୍କାର ମୌସୁମୀ ନମସ୍କାର ମୌସୁମୀ ଆଜି ନମସ୍କାର ମୌସୁମୀ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଡକ୍ଟର ବିଷୟରେ କିଛି ଡକ୍ଟର ଆগে ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ଏପଟେ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ରୋଗୀ କହିଲେ ଏଠାରେ ବସି ଦେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କୁ 2 ଜଣ ଦଉଛନ୍ତି ଆগে ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଆରେ ଆପଣ କଣ କହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଡକ୍ଟର ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଡକ୍ଟର ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପୁରା ପ୍ରବଳ କିଛି ନୁହନ୍ତି ବେକାରୀ ଡକ୍ଟର ଅଛି ଆପଣ ଏଇ ଡକ୍ଟରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଡକ୍ଟରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଫୋନ କରିଛି ପୋଲିସ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର नहीं उठाई धरा देखाई धरा जन्म दसना ତାପରେ କଣ ହେଲା ମିଡିଆ ବାଲା ମତେ ଆଜି ବ୍ଲେମ୍ କରିଦେଲେ ତାପରେ ମୁଁ ମିଡିଆ कार्ड कहाँ दिए सर ये डाक्टर को ये तो बहुत पहले रीडिंग का हम ଏ ସତ କଥା କଣ କହିଲୁ ହଉ ଶୁଣେ କୁଲ ବାବା ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଆମର ପକୋଡ଼ା ଫକୋଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ କି ପକୋଡ଼ା ମକୋଡ଼ା ମାଂସ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି କି ବିୟର ଫିୟର କିଛି ବି ନାହିଁ ଚାଲ ଆଜି ଗୋଟେ ପକୋଡ଼ାଟେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାଲ ଠୁଙ୍କା
ଅଣୁ ମଠ କବାଟ ଦବା ଦୁନିଆ ବୁକୁରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ଦୁଃଖ କେତେ ଝଡ଼ ସହିଯାରେ ଆଜିର ବକରାଟେ ମିଳିଗଲା। ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ତୁ ଚା ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ଆଜି ବାବା ତମେ ବୁଝୁନ ଆଉ ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ସବୁ ସାମାନ ଅଛି ଯେ ତମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବାରଟେ ତାର ମୁଦି ତା ଚେନ୍ ତା ସାଇକେଲ ସବୁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ସରି ବାବା ସରି ବାବା ସରି 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 ହେଲା ତାକୁ ତମେ ବେଶୀ କଥା କହିବନି ତମେ ତାକୁ ଧରା ପକେଇଦବ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିବି ତମେ ଭାଇ ଶିଖି କଥା କହିଦିଅ ଆମେ ସବୁ ସବୁ ବୁଝିବି ଆସ ମୁଁ ତୁମର ଦୁଃଖ ଜାଣିପାରୁଛି ବାଳ ନା ଗୋଟେ ଘୋଡା ମଧୁଆଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛ। ଆରେ ତମେ ବାବାକୁ ଜାଣିପାରିଲ ନାଇଁ ବସ୍ୟ ହଁ ବାବା ଯାହା ଅଭିଶାପ ପକାନ୍ତି ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ କଣ ଜାଣିଛ କି ତମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ଦେବେ ଯାହାକୁ ତମେ ପୋତିଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବ। ତମେ ବାବା ଜଳପାନରୁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଚାଖଣାଟା ଆଣୁନୁ କାଇଁ ବାବା ତମେ ତ 10 ଟଙ୍କାର ମୁଣ୍ଡ ଚାଖଣା ଆମ ଆଡ୍ଡା ମଝି ବସ୍ତିରେ ଆମେ ଥାଉ ବାବାଙ୍କ ମସ୍ତିରେ ଦବୁ କି ଆଡ୍ଡା ମଝି ବସ୍ତିରେ ଆମେ ଥାଉ ବାବାଙ୍କ ମସ୍ତିରେ ଦବୁ କି। ଆଚ୍ଛା ବାବା ମତେ କେମିତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ? ବାବା ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେବି ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯାଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆଉ ଥରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଆସି ପୋଷିଦେବ ତାହା ଏକ କାଲି ସକାଳୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗଛରେ ବା ସୁନା ଗଛରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ବାବା ଦିଅନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବେ ବେଳଟା ଭଲ ଅଛି ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଦକ୍ଷିଣ ହେଇ ସେଇ କଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଟା ଗଛଟା ପୋଷେଇବେ କାଲି ସକାଳୁ ସୁନା ଗଛରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ହଁ ଯାଅ ଯାଅ ବାବା ସବୁ ସମୟ ପୁରା ସବୁ ସାମାନ ସେଇ ଭଣ୍ଡ ବାବା ଲୁଟି ନେଇଗଲେ। ଜନମ